Mayapayabak po kaya kayungan. Pagmasasyan tayo po ngeni ing solemnidad ning papanitas na banwa ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ngeni Reverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carrion. Kilaginigib pa ang paninganak ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya kaunti mo rin. Mayapayabak po kay kayungan. Mayapayabak mo naman Ngeni po. pong Domingo ning solemnidad ning pamaitas na banwa ning Ginoong Hesukristo. Pigkalob ning maragulakalam ing pamagtiwala at pamaging lupatamo ning Dios king yatong iti. At yan mo rin po yung pasalamat tamo, lalong-lalo na karengpengari tamo pong babayi din kaya katamong ima, panalangin tamo po ngeni na regalo na ning Dios, king kaya katamong be Happy Mother's Day po, kareng ima. At si Santala pa ngeni din kaya katamong kasalanan, bang maging karapat dapat ta magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, tiburan mo keng maging tanda ning kekang pangayat suking yato Gino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo, pigkatiwala mo ke kamiring sablang tawo ating kabilugan na lelangan ban lingapan king lagyu mo Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, alang kupas mong tutugtog ke kamiring kalam ning kekang Espiritu ban ason dumi. Ingke kang obra Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tatu pakaluluan na katamot king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O ipaming at subanwa, ding kaisipan mimisad yala para king panyatang, ning kekang kayarian inyang delame i Kristo, king era ayabot ding kekaming panimanman, banketa, pagdulapan miya king kayang ligaya, mananasanang atok yan miya, nung nuya manimuna, o menimuna at atoklasan mi, ing kekang kapanaligan king kayang ligaya, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasyang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, siyelese ko yung sablang depat na amponing tiro ng Yesus, iba't king kamumulan, hangga king Aldo, amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay bat ning kamatayana, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan,
antimong patutu, kingya, mabiyeya. Ikit de, at akasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko, Jerusalem, tunay panayan niya karining kalam, ape nga ko nigpa, sabi ko na kaya kayo. Memen niya gaywan, king kapamilataning danum. Dapat kayo, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon na ding apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo na kanyan, king Israel, ing kayaryan, pegibat ng Jesus karela. Ing kayo pa yan ang igpako, yung mitutuldo karing panawon at karing aldo. At ngayon tulid kaya kayo, ing pakibaluan pa nung kapilan ladatang. Dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang ni kaya kayong Espiritu Santo, at kayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at ang gana karing sikoti ning yato. Kaybat na nga sabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeya, ating biga, pinpanane king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas siya, inyang biglalang linto king harapanda, ring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao, Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti, at pakatala nga banwa? Jesus ay ikit yung mitas banwa, kingarapan niyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Busal ning masayang kulisak, Diyos king trono na manikya, para king Ginoo tsupan la ding trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Busal ning masayang kulisak, Diyos king trono na manikya, para king Ginoo tsupan la ding trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, King Diyos, kulisak kayo. Ulinging ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan, King mabilo gayato, ya ing ari sakdal, degulan. Busal ning masayang kulisak, Diyos king trono na naligya, para king Ginoo tsupan la ding trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Papanikya in Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak,
at tiyup ding trumpeta, magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ingari. Busalning masayang kulisa, Diyos king trono mamanikya, para king ginutupan la, ing trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Uling in Diyos, ariya, ning mabilog ayatu, kaya dalit kayong kapurian, mag-ariya in Diyos, karing sablang bansa, makaluklukya, king sagradong trono na. Busalning masayang kulisa, Diyos king trono mamanikya, para king ginutupan la, ing trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Busalning masayang kulisa, Diyos king trono mamanikya, para king ginutupan na, ing trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Yesu Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalob na sa kaya kayo, ing espiritong babiya kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, ban lubos yung abalo. Ipanalangin ko, king aslagana nalasa, ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, at kaya kayong kayawos, nung nuan ti karakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alangangganang kayo payan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo payan na iti, ya naman ing pepasubling niya, kang Kristo, at milukluk kaya, king banwa, king danewanan ning Diyos, inya at sulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyu na karing sablang lagyu. Emo king panahonay ti, nuneking paintungul man. Pepay lalam ning Diyos, king kayo pa yan ng Kristo, ing sablang bage, at iya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, iya ing katawa ng Kristo. Iya ing kasasakdalan na nitang misakdal, king sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Munta kayo at ituruye karing sablang tao, ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man manggaman king kapupusa ning panahon. Ingino manatiliya kayo. At kekan timorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepakit ni Jesus karing labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabilog ayato at panaral yung mayap abalita karing sablang tao. Nino mang maniwala at pabinyag miligtas siya, dapat nino mang maniwala miparosan niya. Karetang maniwala mayakit na reting mayupayang tanda. King lagyo ko makapalwalang demonyo, makapanya bilang aliwang amano agyang talnan dalaring ubingan o makainom lang lason elan o mano balang. Itumpak dalaring gamat da karing masakit at deti kumayap lang. Kay bat nang migsalita karela. Ing Ginoong Jesus, mitas siya banwa at linuklok yakin dane ng wanan ning Diyos, may kolaring alagad at may narala karing sablang lugal. Sew panalaning ginuking obrang iti at patunaya na ing panaral da kapamilataning binye ng upaya karela, upayang makagawang mala. Amen. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, good morning kekayungan. Sab ko pa kangapon noli. 7 a.m. Mass. Nungkot nanda kayo po king kakatamong kultura. Agyang kareng aliwa pero mas particular king kakatamo pong kultura anting Filipino. Sabi na punitang metong ko nga basa. Baloye ba nung nukarinya kano ing pek kamasaya and at the same time pek kamalungkot alugal para king meto nga Pilipino. The happiest and at the same time, the loneliest or the saddest place para kay katamong Pilipino. Any guess? Clue. Arrival, departure. Airport. Hale? Oh. Umpisan tayo king happiest. Eko masaya, may itong yamoy daratang pero deng muntaking na iya, may kapanarkilalang aduwang XLT. Alapang high ace kanta. Ato la paretang XLT ngayon. Makanyan kasaya, eka masaya. Makauli kang Georgian, 10 heno de Pravia. Then makapasalubong, emo asali, emo atamaran, tutu, masayaya yan. Pero, potang manatagdana, potang departure na, ay rogo, emo la apin talupa, dening manatad at mekad, edeman may bugiyatad, uling masakit, makayas paksalo, potang mikakawani la, reng familia, miyasawa, mikakamag-anak. Inyasat, we also consider it a low, sad place para kekatamo. At bakit kaya po gewang introduction? Ini, uling king kekatamo pong selebrasyon, ngayon, Domingo, king pamaytas na banwa, malyari tayang akit na ating separation, mikakawani, uling mitas na banwa, pepaitas sa banwa, linuklok yaking dane ng wanan, there is a point of separation. May lakwan laking yato nga iti physically, dening alagad na
at nungkot ng tala siguro na nung penamdaman da, mekad, sabyan darin, makayas paksalo, makalungkot, ne? Makalakong gana, perhaps. No? Imagine, for 3 straight years, ne? For most of them, miyabe-yabe la rin, misulusulo la rin, ale? Inyang inabos nala, may gobrala, may mamuntala ka rin miyayaliwang lugal, may narala, king kayapan patungkol, king kaligtasan, king Diyos. Ne? Marakal la pamiyabe, and now they are separated from one another, talagang panamdaman may ing lungkot. But this Sunday is not just about sadness of being separated. Ulingatin naman po talagang pamikawani na ating parasan masanting. There are necessary separation in our life. Ating kailangan pa pamikawani king biyena ning tao. At ini po, ing mensahe ning kekatamo pong selebrasyon for this ascension of our Lord Jesus Christ, di nang kepong aduang bage amasanting king pamakawaning IT. Mumunan dili, ne? Inyang pepaitas sa banwa, yakabud Pinas banwa o bala na kayo, kini kayo ng bala ka rin sarili, yuluklok na kini dane wananing ipaali. Na ano, marakal ya penabilin karela, ne? Munta kayo karamiyayaliwan lugal, panaral yung maya pabalita, tandanan niyo, agyantal na nyo lareng ubingan, o makainom ko las, eko malason, ne? Eko numano balang, yan isasabihan na, may nabilin niya. Makagawa kayong makagawa kayong marakal amayap bage. This Ascension Sunday is reminding us of the trust of God, king tao. Papatutuwa na nung bakit mela lang tamo. Ale, bakit niya mela lang yung tao? Anting katiwala ning Diyos, king sablang lela nga na, ale. Stewards of God's creation, katiwala. Yaning maya pabalitang kaya katamo, akwa na katamong malyaring lakwan pansamantala, bakit? Uling ating niya pong maragul at tiwala kaya katamo. Eya po maya pabalita ita. Totoo naman po, eta naman talaga katiwa-tiwala. Ale, maralas, abubudol tayo mismo yung Diyos. Bakit? Uling king kaya pa na pagkalob na nanong babalik tamo kaya, mas pipilinan tamo yung dewakan. Mas pipilinan tamong lumapit kaya. But today, God is reminding us na agyang nanuya pa kina ning tao, nanuya pa man kakulangan ning tao. The bottom line here, ing Diyos, maragul ya tiwala keka. Very timely ya po, ing mensaheng ini, lalong-lalo na po, pagselebran tayo, ngening aldo mo rin iti. Ing aldo dareng mumunang migtiwala kaya katamo. Ale, nino dang minuna mong supporter, nino minunang meniwala kingagyo mo. Ing imamo. Sabyan na kaya, lungob ka rin. Kapapakay ka rin kaklase mo, tandaan mo, ikimpe ka masanting karela. Ne? Mo papay na yung loob mo. Ne? Ito yung sasabihan da, ikaimpe ka magana ka. Ale? Meto nga patutu, ne? Na ating niyang pep para lake katamo ing Diyos. Bahan kanita mas lalo tamong panamdaman ing tiwala na ke katamo. Pep pasik na nga nala ding lub daring alagad. At itamo rin po, papasik na nga nala ning Diyos ding ke katamong lub. Kapamilatan da rin ing kalam tatanggapan tamo. Pero mo rin mo naman pumayari ka rin, okay? Atin niyang pigkatiwala. Siyempre, atin niyang tiwala kay katamo, we should be specific with that. Na ano yung pigkatiwala na kay katamo ning Diyos? Inyang kaya benala dening alagad na, they are just followers. Pero ngeni, meging apostol. May kamaragul lang responsibilidad. Pigkatiwala na nano, pigkatiwala na ila na kanyan ing maging lupa na king yatong iti. That is a reminder for all of us. Migtiwala't magtiwala ya kay katamo yung Diyos. Para no ka rin, just for the sake of magtiwala ya ali.
magtiwalaya ning balang metong ke katamo, agyang mokyat yaban wa, agyang no karin niya pamunta. Manatili ing lupa na, ing presensya na, kimbalang metong. That's why next Sunday we are celebrating the ever-abiding presence of God. Pentecost, the Holy Spirit living in and among us. Ne? At sana po yan mo rin yung panalangin tamo. Ne? Karagol na tiwala kay katamo ning Diyos. Tamo po sana sisiran. At sana po yung tiwalang IT mas maging matingkad at mas mayakit ya pa yung kayang presensya makanano. Nung balang metong kay katamo, maging lupa ne. Nung imbalang metong kay katamo, maging Kristo ya. Palagay ko po, alang maging malungkot, alang mas paksalo king yato nga iti. Potang imbalang metong kay katamo, kalupa nening Diyos. Ne? Alang makasora, kalupa may Diyos. Ne? Alang maging sangkan ke, kabahan kanito, maging maymut kat, maging marok ka. Bakit? Uling kalupa na yung Diyos. Alang sangkan bang kanito, maging marok ka. Bakit? Uling ing kasulo mo, kalupa na yung Diyos. At sana po, ini ing melakwan at parating manatili kaya katamo. Naking pamaytas na banwa, ating tiwalang may pagkalob kaya katamo. Ating tiwalang ay iti, magpasalamat tamo. Uling dinake na katamo, king pamaging kalupa na, king yato, nung no ka rin itamungan po, malyaring apal to taya, ing kayang presensya. And again, we pray for our beloved mothers, nung no ka rin ila mismo, ding meging masalang lupa ning Diyos, apig katiwala na kekatamo. Amen. Talagang tamo po. Itamungan sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayid ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete at king Aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wala ring Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpan tayo ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisang makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kimbalang panalangin at kayadwanan, kaya katampakibat, ginu ibiyeme ke kami, ingke kang Espiritu. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Baning Ginong Yesus, damdamano rin kaya katang panalangin, para ka ring magobra, king pangalaganap ning kayang maya pabalita, at dinge manakit aldoldo, ing obra, yang kayabera, inya ng aming manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para ka ring sasalpantaya, bininyagan, dapat makanyan man, parating manakit, king ya talapagligtas, ama mabandi karela, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para king yatong pakamalana, uling nalaparating nga kakit, king tunay kapayapan, manibat kaya, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin, para ka ring daranop at magkasakit. Uling parating akakit king Ginu, malapit sa karela, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Bandandamano rin kaya katang panalangin, para kaya katang sablang makatipon keti, uling parating akakit, king Inginu, pakisan metong nakatamo, king kayang sarili, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami ingke kang Espiritu. Para ka ring sablang ima, amig kalubye, ampong lugod kaya katamo, ban apakit tamo karela, ing kararampatan at kagalangan ampong lugod, inya nga tamong manalangin.
Ginoo, ibiyeme kaya kami kaya kang Espiritu. Para karing sablang ima, kematen anak, baning kasalpantayanan da, pagkalubanan dang king pibale-bale, at ding pamilya at kakaluguran at antabayanan da at patulandala, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami kaya kang Espiritu. Para karing sablang ima, ameyango na biye, baning Diyos idalanala king tula ning kayariyana, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyemo kaya kami kaya kang Espiritu. Ngeni po, duwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami kaya kang Espiritu. Ginoong Jesus, sa upan mo keng mikama, solong kamalayan, king kaya bera ka, king balangal do babiya mo kaya kami ngenit kapilan paman. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamang dawon matanggap iya arapanin Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ayin ngening pagmasusyan miing pamaytas na banwang Kristong kaya kanganak. Mananasanang ding kayang kalam sa upan na kayang mitas kaya bena karing tulaning banwa. Anong nuya mabibiye at mag-ari manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kan, timoy, Iyat na yularing puso yo. makayat na no, king Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat ang Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o iba. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ya ing kordero amilalako king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan sinintang na ing kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye linarin at binalik ing kaming biye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa.
Daralitming kekan ligaya layon makiabe, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy, pa iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Iyesu Kristo. Bayami dawon ko sa loob kim pamaylason at kamatayan kinwaning tinabe, pasalamat yakeka. Pirason at binyenay karing kayan disipulo nga na, kuanan niya iti kongan at kananye, itiin ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Maganyan mo naman kay bating apunan kinwane ing kalis pasibayang pepasalamat kaya kabin yan ing kalis karing kayan disipulo nga na kuanan niya iti kongan minum ko kaniti iting kalis ning kanakondaya ning bayo talanganggang tipa namimu para karing dakal para king kapatawaran daring kasalanan daptan niyo iti yan ting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan miyo ipa ing kamatay at pamanyabli ng mebya ning anak mo darawan miyak kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan layo ning pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka papakumbabaming pagamuamo king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mamakalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod muna kambi ning kakaming Papay Francisco ning kakaming Arsobispo'y Florentino pasya ning kakaming Obispo Emerito ding sablang pari lalong-lalo na din na Father Noli, Father Megat, Father Jasper at ding sablang diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manay na yung subling miye at ding sablang may yangon na biye tanggapan mo sana
king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alangang gaban kayabe ng Maria, ing virhenin tuning Diyos, San Jose ing kayang mal ay esposo, ring nuwan ay apostol at ding sablang santo, at inupad kimaw mong kaburian, kikakabaning panawon, layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kamben at kaya o Diyos, ipang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganggang. Mit mong kapanaligan king Ginoo, tamo mawustangan kaya. At subanwa ni sambanya ing lagyo danang ing karyan mo di pamitwan ing lumog et isulit andibanwa mi pamitwan ing lumog ing kaganan mi king Aldo Aldo, ibiemo que kami king Aldo Geni, amponi patawag mo que kami, ning salami que ka, andiing pamamatawad mi. Kareng mi kasalak ke kami, mga emo ke paisawal king tukso, nune ikabus king maro. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipaggalawing kapayapan king panawun mi, bangking sawop ning kakang pakalulo parati kang manatiling ligtas king kasalanan at ipamingwaking sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa mabalik na din kaya kaming kasalahan, nalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang At timuri. ngayon po ipagkalog taming kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan.
Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo ay kumatampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O iba kaniting Eucharistia, tatakman ming dibinong biye ay pagkalob mo king yato, sa upan mo ken tuking mitmong lugod, kang Kristong paintoro king biye, alanganga ng nuya ginumanggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo para kareng mapilan paganaka. Still ongoing pa po. In kakatamong Marianihan, you can drop your donations in kind or in cash. Kani po king kakatamo po nga opisina at pasalamatan talang ining May 12. Din kakatamong kapatid king Life Giver Charismatic Community for giving their share or their donation para po king Marianihan. And then confession still every Saturday 5 to 5:30. And then Solemnity of Pentecost next week na po ini, pero atintamo pong Novena Street Masses from May 10 to 17 at 6 p.m. At is scheduled to be guided accordingly at sula po king kakatamong screen or king Facebook page. At antimo rin po king May 17 atintamo pong Pentecost for Kids. Ita pong 6:30 a.m. after the Mass. Then Youth Worship Night, ita pong after the 5:30 p.m. Mass. And then May 18 Saturday, 4:30 ating pong recollection. And then 6 o'clock ating pong Vigil Mass kani po king parokya. And then all chapels and mandated organization are encouraged to attend. And then May 19 Sunday, 5:30 a.m. Pentecost Caravan, and then the Sunday Mass schedule as usual. And then 10 o'clock in the morning, Charismatic Mass. And then chapel masses will be canceled next week, May 18 and 19, to give way po sa ating Novena Masses and Pentecost Sunday celebration dito sa Pisamban, Maragol. And then Concert for a Cause, initiated by Holy Angel University on June 5, 6 p.m. to 6:30 or 7:30 p.m. at Holy Angel University Theater. So available na ho yung mga tickets natin dito ho sa opisina. Maaari ho tayong mag-inquire. Lahat ho, ng proceeds nito ay ipagkakalob ng Holy Angel sa Holy Rosary Parish. And fundraising still at the patch is still ongoing. Maraming salamat ho sa suporta. And please all rise. Magsitayo na ho. Talakad tamo. At karing ganaganang ima, duko kayo po sa lahat ng mga nanay. Magsiyo ko ho para sa bendisyon. O Diyos sa malugod, nung makananong ingmeto nga ima, pagkaluba na lang biye, dinganak na. Makanyam niya na mga antabayaning banal kapulungan mo. Bendisyon lareting ima, pasiknan mo laking kayusan ng timong Kristiyanong ima, at sunlagsanay nga limbawa, ning kasalpantayan, lugod da, ipagkalob mo iti. Ipagkalob mo yung parangalan dalaring anak da kambening espiritu ning malalam a kagalangan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo nga ning malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, at umen ako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Diyos. Magrasya ka daw po and happy Mother's Day. Karang imata mo po. Aleluya,